Yes, nk'ibisanzwe ni the QuickTimes news, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Ni Louise Mushikiwabo aho yagejeje ubutumwa bwo ku munsi mpuzamahanga w'Igifaransa ku tariki 20 Werurwe 2026. Ku 20 Werurwe 2026 hizihijwe Journée internationale de la francophonie, umunsi washyizwe ku nsanganyamatsiko igaragaza urubyiruko nk'isoko y'udushya n'ibisubizo bigamije guteza imbere ibiganiro n'amahoro. Louise Mushikiwabo yagejeje ubutumwa ku bavuga Igifaransa ku isi yose burimo ibyishimo n'icyizere, ariko ubu nagaragaza impungenge zishingiye ku bihisirimo. Yabanje kugaragaza ibyishimo aterwa n'iterambere ry'ururimi rw'Igifaransa byagaragajwe mu murikwa rya raporo ya gatandatu yiswe La langue française dans le monde yabereye i Quebec. Iyo raporo igaragaza ko Igifaransa ubu ari ururimi rwa kane ruvugwa cyane ku isi, rufite abaruvuga bagera kuri miliyoni 400 ku migabane yose uko ari 5. Iri terambere rishingiye cyane ku rubyiruko, aho abari munsi y'imyaka 15 bangana hafi na 1/3 cy'abavuga Igifaransa ku isi, cyane cyane muri Afurika. Ibi ni imbaraga zikomeye, ariko nanone bikaba inshingano rusange. Yaraganutse ku mbogamizi ikomeye umwanya w'Igifaransa mu ikoranabuhanga no ku mbuga za internet. Yasabye buri wese kurushaho kuruvuga, kurwandika no kurubyaza umusaruro mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo rukomeze kwamamara ku isi. Yanashimiye kwizihiza imyaka 25 igihembo cy'ibihugu 5 bya francophonie kimaze kibayeho, igihembo kigaragaza ubukire n'ubudasa bw'ururimi rw'Igifaransa. Ariko kandi yagaragaje impungenge ku isi iri guhura n'ibibazo byinshi n'amakimbirane, aho hari n'abashaka gukoresha imbaraga aho gukoresha ibiganiro. Muri urwo rwego, Organisation internationale de la francophonie ifite uruhare rukomeye mu guteza imbere ibiganiro, kumva buri wese no gushyiraho uburyo buboneye mu mubano mpuzamahanga. Muri uwo murongo, inama 20 y'umuryango wa francophonie iteganyijwe mu Gushyingo izibanda ku mahoro, ituze n'iterambere rirambye. Ku musozo, Louise Mushikiwabo yatangaje ko aziyamamariza kongera kuyobora uyu muryango. Yavuze ko hari abandi bakandida benshi kandi ko icyemezo kizafatwa nyuma ya tariki ya 15 Gicurasi, haba ku bwumvikane cyangwa hakoreshejwe amatora. Aya matora agaragaza imbaraga n'ubwiyongere bw'agaciro k'umuryango wa francophonie ku isi. Yasoje asaba abavuga Igifaransa bose gukomeza guteza imbere ururimi rwabo no gushyira imbere ibiganiro kugira ngo hubakwe isi irangwa n'ubumwe ndetse n'amahoro. Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Ndibuze rero n'ubundi no kubagezaho inkuru y'undi mukandida n'ubundi washizweho n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Juliana Lumumba, aho nawe yatambukije ubutumwa bwiwe ndetse anasaba abenshi kuzamutora kuri uyu mwanya bahanganiyemo na Louise Mushikiwabo usanzwe uyobora uyu muryango. Nous attendons à un certain dynamisme dans la sélection du prochain ou de la prochaine secrétaire générale à Phnom Penh. Candidats qui peuvent se présenter. Il y a déjà d'autres candidats. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4. Nous verrons. Louise Mushikiwabo ubwo yari kuri TV5 Monde yagize ati:
nziyamamariza kongera kuyobora uyu muryango. Yavuze ko hari abandi bakandida benshi kandi ko icyemezo kizafatwa nyuma ya tariki ya 15 Gicurasi, haba ku bwumvikane cyangwa hakoreshejwe amatora. Muri uwo murongo, inama 20 y'umuryango wa francophonie iteganyijwe mu Gushyingo Phnom Penh izibanda ku mahoro, ituze ndetse n'iterambere.